uyithethe buledise lengorose komele wami uyithethe buledise lengorose mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo kadina kotsotle umpe belong ya gago ke ne belong ya gago unkgakologele ka monyenyo le sente ba le bankane ke tsipele go bakaya ulomaganya motlhare kopana re tla taba re nyakala ke moetikeletsela ke moetikeletsele motlhare kopana re tla taba re nyakala ke moetikeletsela ke moetikeletsele umbe belong ya gago ene belong ya gago yetsipele go bakaya komele wami uyithethe buledise lengorose komele wami uyithethe buledise lengorose mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo Hai vita ya bofelo lenkgobole fa le pirima la bofelo le se le bale re tokopana mupi uratile weditswe tumoya melefatshe le se vudue Yetsipele bakanya Holomaganya komele wami uyithethe buledise lengorose komele wami uyithethe buledise lengorose mutsingwa tirimalo tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo komele wami uyithethe buledise lengorose komele wami uyithethe buledise lengorose mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa tirimalo mutsingwa
tsohle umve pelong ya gago ke nne pelong ya gago unkgakologele ka mongenyo le sente ba le bankane yetse pele go bakanya ulomaganya motlhare kopana re tla taba re nyakala ke moetikeletsela ke moetikeletsele motlhare kopana re tla taba re nyakala ke morose motseng wa tirimalo motseng wa tirimalo motseng wa tirimalo Sepele o bakanya Golo maganya komele wa me o ithetsante
Dumelang ba ga rona. Tiro e tloga e simolola. Jaanong ke ne ke kopa gore ba dikoloi tse di phekileng fa pele ga jarata ga le gore la nkutlwa ke kopa gore le leke go di sutisa ka gore di mo tseleng. Re kopa dikoloi tse di emeng fa pele ga jarata di sutisiwe ka gore di eme mo tseleng. Dikoloi tse di apela ga jarata re kopa di sutisiwe di mo tseleng. Nala magaitso ke ne ke kopa batho ba ba latelang ba ipaakanye ba e leng gore ke bone ba tlaeng ba re tshwaretse monkana a rona ke motshwareteo Ditlhakeng baakanye ba ga rona monkana a rona monkana ake mogolwe ba bangwe ga ana go fologa mo koloing o tla fologa kwa mabikeng ke ra gore ke thulaganyo e ntseng jang jaanong ke ne ke kopa gore ditiro tse di tla pele fetse di beetswe bangweng ya ke ne ke kopa gore ga re ntse re gorogana re se ka ra di tsaya ba ga rona re di tlogelele baeng ba ba di beetsweng.
re kopa le time music o ka tswetswe re simolla tirelo re simolla thapelo mme go tla tsamaya jaana beso re letetse ba batlang le ra rona gore ba tsene ga ba fetsa re mere tota e ka be re le stopo se ema ha ra ema ka dinao ke kopa ra ema ka dinao re tla be re tshwara re tsa se fela re be re tsa thapelo re be re ka suitela motsamaisa tiro gore a tla re bole di bui ke tsamaiso re tla etsang gone gompieko jaana ke a leboga dumelang Phuthego yo fano yo o bidiwa Mojase gore Kgosinkwe ke nna ke le motsamaisa tiro mo tsatsing la gompieno go tla go laela monkana rona me pele ga re simolla tiro ma ke nang go le dintlhanyana di le tharo di le pedi ka gore mo nakong ya segajaja ba ga rona re tshwana gore re sale ditsamaiso tsa segajaja that means the COVID-19 protocol morago jaaka re le bantsi re di itse ke tla tswela ke dinankola gore re tshwana gore re tlhape diatla tsa rona kante re sanitize jaaka ga gore ga fale go na le sanitizera wa ikwala leina o botswa le mogote le gore ka re nnang ka teng re buleng diphatla ga gare ga rona mo go teng ke yone social distancing o netefatse gore go na le phatla ga gare ga go le o bapileng le ene le o fapele ga gago se sengwe gape ka gore Phuthego tsa go tshwana le tse la di ka tswa di le botlhoko jang re le bantsi re batla go tla go laela mong ka rona palo ya rona e felela mo 50 we are limited to 50 in number se se rang gore ha palo ya rona e lekana le ha dipelo tsa rona di ka tswa di gamuketse go tla re boele morago se se diragetseng ke gore ka go itse seo
baitsana ba boranyane ba ile boranyane ja gore ha o sa kgona go tsena kante o sa kgona go tla you can watch online go na le link e leng gore o ka boela ko lapeng wa tla lebelela mo founung ya go kante mo computereng ya gago o le ko gae gore palo e se ka nna ntsi wena mo tla bo le teng o tla bona le rona mo kutlobotlhokong ye se sengwe gape ke gore le yone nako ya rona limited to only 2 hours re tshwanela ke gore tiro ya rona re simolole re be re e fetse mo di-owen pedi re akaretsa le tiro ya ko mabitleng jaanong ka sone seo re tla leka go iketletsa le dibui tse di tlang fano ke tla di kopa gore di reke go ripa mafoko a bone gore re tle re kgone go tshwara nako ke tla kopa tshwarelo seo ga o ka bona ke kare ke tla go kgaolela mme le gale ke tla leka go se ka dira yalo ke tla tsaya gore rona ka borona re tla ithiba se sengwe ke gore le batshwara kesi ba rona ga ba tshwanela go hapana jaaka re tlwaetse gore ga a tsena kwa go tshwara ba ga a tsena kwa go tshwara ba jaanong ga e le ba motshwereng ke ba motshwereng fela go felela fo ga gona yo o tsenang mo go bone le gone gore re tshwana gore be re apere diatlana le gore se sengwe didirisiwa tsa rona jaaka digarawe jaana le tsone ga re di tshwere ga o fetsa ka yone tshwanela gore sanitiziwe pele ga e ka tshwarwa ke o mongwe mme o ntse o e tshireletse le gone ka diatlana ka di-glove ke ra gore ke ne ke re ke nankole tsone tseo ba ga rona go botlhoko mme ke molao re tshwanela gore re ire fela jalo gape le gone gore re ipabalele re se ka ra tloga ra iphitlhela le rona re gasamisitse ke a leboga batsadi jaanong se se latelang e tla nna dibui tsa rona ka gare Albert Isaac Masukwane Ditlhakeng jaanong mo thulaganyong ya rona dibui tsa rona di tla latela jaana go tla nna le phetogonyana e nyennyane gore mopalamento wa rona e leng gore gantsinyana o tsena go ya ko bofelong o kopile gore a ka tla pele ga nako so ke ne ke re ga le teng ke yana tla simololang go latele motsadi go latele tekodiso rakgadi bana malome moemedi wa ditlogolo tsala motsala le ene ntsalae mogogadi jaanong ke tla kopa gore ba nne ba ithulagantse ke tla nankola ba ntlha ba bararo gore ba ithulaganye ke tla ke tswelela ke nankola ba bangwe gore ba ipankanye mo parlamento ya rona e tla beile ene honorable Lefoko Moagi motsadi ke re Christopher Rabotsima tekodiso e tla tla ka mme Mapheto rakgadi tla nna Sethugi Rakotala jaanong se buisa ntlha ba ga rona e tla nna ene mo parlamente ga le teng ga ke tsara o se tsaya go rogile mo parlamente honorable re Lefoko Moagi ga ise a tle ba rona a re tsweleleng ke tla kopa motsadi gore a ikatimetse ka kwano re Christopher Rabotsima motsadi motsadi le ene ga ise a goroge go raya gore ke tla tswelela ba tla ba tsena ga re ntse re tsweletse ga ba goroga jaanong ke tla kopa tekodiso ka mme Mapheto ke dumedisa botsadi bo fa ke dumedisa baruti rotlhe ke a lamogela re lebogela go tla go ema le rona fa gompieno reo Masukwane Albert Isaac Ditlhakeng o lwetse mme o lwetse ka bokhutshwane ne ra go kopana le ngaka ya gago ko jwaneng tsatsi la le tsa tlhokagetse go le maabane mme a re lekodisa gore re o na a dirile sentle na a dira sentle o ne a sa itshupi ga a lwala thata ka gore bosigo ba tla tlhokagala go le moso ke ga a se mo di-oxygeneng a se mo di-tripping a siamegela a bua
a ikaga le gore o na le mathata mme a sa thuntshiwe ebile a sa hupele e rile ga go le phakela ka bo 6:30 bo 7 ke gona ga dinese di tsaya di-rounds bo ba fitlhela a hupela go bo go raya gore ba dira ka bonako gore ba mo tseye ba mo transferle ko sepatala ka gore na le mo tleliniking go ne go supa ga ise o gateletsweng ga go raya gore ba mo tsaya ba mo rwalela ko sepateleng mme ga ba tsena ko sepateleng go bo go raya gore o itshupa tota ga a palelwa ke go hema go bo go raya gore ba leka go mo resuscitate go raya gore ne ba bona gore o se tsahelelwa mme ga pala ga go raya gore ka bo 10 ke ga a neela mowa ke lebogile bagolo ra leboga motsadi ke tsa gore le utlwile ka ha mong ka rona a tsamaileng ka teng jaanong ke ne ke batla go dira kopo e ba ga rona gore ba re tshwereng di-phone a re di tsenye mo silent moding gore di seka tsa tloga tsa tserema re ntse re di tshwere latelang e bo e leng rakgadi mme Sethugi Rakotala Ntata go nyadisitse bana ba babedi kwaka a ba tsamaya mme Masukwane o nyadisitse bana ba le 5 mo lapeng laka le mosadi wa gagwe ba sena gore ba re Maoka o tlhokafetse ba tshwere tiro e ntsi e tona ba gaetsho go latlhegetswe bora Ditlhakeng gonne Masukwane o ne a re rwele ba gaetsho o ne a re rwele mme a le lerato o na le motho o nyenya ga o tsena wa nyenya o na le monyenyo nako le nako ra leboga motsadi moaga go tla siama sebui se se latelang e tla nna moemedi wa bana e leng re Temo Ditlhakeng mo tla latelwa ke malome e bong Buti Ramotserere go latele moemedi wa ditlogolo e bong Khumo Ditlhakeng re ne re ipaakanye sebaka ke sa gago moemedi wa bana dumelang motsadi le baruti ke lo dumedisa ka leina la Morena Jesu Kriste gape ke batla go le lebogela gore e be le kgonne go tlatsa tseno go tla gore thusa go fitlha raro na ratiwa ke batho mme ebile a rata batho a itse go thusa batho ba le bantsi diemo dingwe le ngwe tsene e le gore ne di ita ka bothata na itse gore nya o kgona go lebagana le seemo sa teng ka tsela e ntseng yang mme ebile me ke re solution ya teng ne nna e tswaela e le nte re Albert Isaac Ditlhakeng nna ne ke mmitsa papa because ne re na le a close bond and ne re rata go bua ka dilo tse dintsi a nthute dilo tse dintsi tsatsi le letsatsi it was always a lesson with him no kgona go anya kitso ya le ntsi mo go ena hela o bua le ene wa bona gore nya reo tota o itse sa buang ka sona ene ka itse gore batho ba le bantsi ba ka bua hela yalo ke gakologelwa nako nngwe e le gore ke na le project ko sekolong ya Setswana ya ngwao ke le motsei o jelwe ke Magakabe le Manong ba rakgodumo la ntha ke lebala le bokole a sena go le mpolella o na mpolella gore nya go tanna botoka ke ntse ke tswella ke lebala so ke dumela yalo gore